the food court going. Manggaran Kataloman tak? Mereka buat kayak breakfast, morning breakfast. Chips, chicken. Dari mana dah cang kay Manggaran na puno Manggaran chowkin na. Ika. Talisot talinggo. Lili. Ngago. Sar-sar mo ito cang kay Manggaran chow. You're the tell Mike. Andra. Sar man daw canang kay Rebinana Ika. Right. Oy. Ikur ni mix takat lang apa ya? Oy. Oh, cinan tola. Mati na ilabo, rita ya. Talenggo. Rita mantap. Lele. Rek. Sibeni yang Andra. Sibeni yang gua cinggo sang Andra besaran berkangang. Rita na. Combination. Sini nang tolak kuntingnya tuh. Pick any three. Only $10. Oh, setal cuci sana. Wah. Wih, lele. Wih, fish and chips. Betul la pixery? Yeah. Oi, itu. Ebi that's $10. Oi, that ini tinggal. Dat na kena songgo. Hah? Oi, Kongo? Crest. Gua bakal me toa sarjana. Okay. Ada na kena di India. Kona full body toa go. Gua na crest. Sini yang gua nak cunggo. Mana ngambil wanggo? Yo, amungu. Sar mantan di wanggo. Taku si kita kelato kak. Sesudah kenapa kiri. Nampak kalau Creek. Alright. Abang buat tani sangu nani nunggu chonggo. Madala mo na chow the manda. Ako nung maniray. Kamu kanya ngayon doon naka. Sino nakatami mix. Doon nga tuki. Kakanak. Chicken beef, chicken chili sauce, lamb chops. Chicken black bean tuh. Black bean boneless bone. Kue nganga. The spicy. Kongko nganga.
Even na lemnek. $10. Roni mix kami mix doang ko. Rice kere. Goreng, iyo. Iyo bro total sama kan. Iji breakfast go. Pasala watang breakfast kena lunch. Kena toa, kue toa nganga. Chili chicken. Oh, chili chicken gitu. Oh, itu mana buat chili chicken. Mode. Iyo, silap. Kue ngangat gitu, ngangat gitu. Iyo. Ron kira-kira tanam dulu kopi kira-kira. Okay, white or black? Gula-gula. White coffee. Apa? Jadi tak kira ya? 13.50 ya. Right. Sanding yang anak crest. Apa ya? Supek. Palatan ni sa tunay nga ni suilog na suye. Ay, lay. Okay, ready. Tapos pa kanisa ng doya. Ito monggo. Alright. Taste man tayo. Ano si binyang ko na chicken go. Sangan kaya besar nga yung belakang nga ngabe. Right. Taste mantap. Taste mantap. Start Robin. Right, ready? Bigog na, Ito ko lihat mandanan chops. To, gue ngang Panggung sarang. Sakit na naman mga dito may ibiti. Tapos sa aming goy madali ko nang go. Sabi lang ako. Una ka. Kanto nga. Rabong ko MHC. Kalitsawi tapos iti dake. Kami chow nung ko. Baru narabulo binasa nga ni may kana. So binanakakana. Ito na numamukutsunto man matuwali nga di sa tumike. So binay ka nakakana. Ito ko na coffee. Ito ko na coffee ko. Sananggay baru sistuani mo likets ta kanang bas sila boleh bukan. Weh, pemanda taman ni serve leu saranga. Pemanda nga sa singrawa saranga. Tanah baru on ngomong take away. Tis mata na coffee Tis mata na coffee. Amanin bilo leu tala. Por ngomong ko tunggu sino todo.
sarang. Wala ka mo ko temen do kenapa. Sedikit taman temen do kenapa me salawat na kopi ko. Ang guna sarang. Tasty. Sa tek pun gonna take away here what you. Agak komeng gonna pai me lagu batna coffee. Sebentar bangko. Yang ai rong-rong bina na kena bounce. Kaya pakai crunchy kembali apa ini? Kaya pakai sini crunchy ya sekali pai ya. Okay, the moment of truth. Terus mana? The half crunchy, half good. Liyo, nice ra. Ni bustek nga nalalaw ni kwa, tuloy nga sa nasuka. Bertel tumanin nalalaw may asara ni Naoba. Terus mata. Man. Siap. Oke, bangkara krim ban man coba kain dua. Right, outing ko. Bangkara to sumbutal to mamalua. Tumantal ko na tos. Coba kalau mau maingan desa tumai ke absenta. Kalau belum ikan benar. Anggar fish rock mantai. Excuse me. Agenda. Paman tali banggar poli fish rock mantai sanunggo. Pasang ko langsung menusuri kurang menusur right dulu chicken na fish flop For every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Kaya nga sinunggu style ya gosara Nandra cukup na flip-flop chip line sang na flip-flop chip line ya siang pusaka original ka na ako pernah ketemu ko ya kalau lo ya size kita pun boleh itu nah secara ngaku size level Pela massage shoes go. Some size 10. Saya usap ko ya, yo me size 10. Yo, mereka wa kekere. Ini be boleh flip-flop ningkay ngamay ke. Kenapa mo tunggu?
Mekalolo Kere. Sananggo kulirangan ko nono flip-flop ngo de musarangan na baken mas kata-kata tunggu suanggo sa cukup binasaran another level sustain gori oh ya Reza rocarannya bangun ya bitan gori $5 pues so binasaran oke Tutok na naging karabiki. Nabali bu. Alright. Total man tabangko. Pangarital man total na talakang. Ini karena binang gua, coba ke dulu kena sui. Itu kan New World nggak sekarang. New World supermarket. Gua. Set. Sama bangko. Sana. Bangga rampat tersuai. Chico, buong niya ko na. Uy, baby. Patat yung bangko. Panggara. Ano ko panggara? Banggar Krimban Red Kitchen sarang nangko po Banggar aja. Bes na sa atin. Ayo, ada. Yang dai ono nemu Krimban kira-kira. Agar Krimban mandai. Kalau dorong waktu itu cukup bina kena Krimban ni Outback Kitchen. Right, let's go to flea market. Ito nga nawalan dito kiniliw Bell City. Sa kama. Kuna flea market. Kuna kabuwe. Kuna nito sa Bell City Macau ya. Kama. Sama lele kena na dress. Matanggal living ko. Di ba mandak na may euro ni ba ko?
the one eh. Banggar chow mandiki. Corporate kitchen. Itu tal pikir. Balikan nama kawaya. Stop gua. Tu boleh saran ni kena nomor tu. Hot bread cream bun. Ono na cream bun ko. On sarà on. Kamu nak coba mandain dua, ya usah seceni fan ni do ni cream bun. On dorong ada cunga ni cream bun ni hot bread kitchen ni cukup kina. Coba mandain cream. Wih. Ini sarah. Ini. Perintah kalau nak bangko. Taste it. Sarotak narakan ni Indonesia boleh guna cream bun ni hot bread kitchen. Saya kan penasaran cream buat ikan bun. Salam murah sarang. Kalau mani flea market gua. Wah, itu nang hot bread kitchen. Orang ngamai ke, dua ngai ke bikulan bilo cheese, coffee. Jaga main dua tengah ni na temu cream bun tu. Apa lupa lagi? Bus stand di sana ya. Lemu ke bus stand. Itu nata-nata kata kena. Ini kristal mantap. Right, kamu tadi mau nak market ni? Kena live band on juga. Wataran bulak koncong.
Bocatuccingo che sono voler dolang namin may water to na vendes. Ano matabene. Semua datang mandali bangko. Pek mana pek mo sa kay mandani awalawe. Tuno na market dake. Uli manda sona suki bir na boys. Mucho oili. Tali sabi pek sam sol sumbo ko na. Ay le. Suki. No, Sugi. Yun na best suki in the... Ito kan na tapak ko. Paling ko to kono no. Eh? $1. Crema de Videcini. $10 ya? Ulman sa nasuki, o yung sindukan tabako eh. Ulman sa nasuki ang boys. Oh, tungkol nasuki. Bundle of suki. Where's from? Suki. Nandro ha? Di mana yang kona? Alright. Terus sebentar mandari. Mai. Solo mani wilai. Eh? Ha? Laita. Okay. Ano? Sakale? Mode. Okay. Lugar pemandangan. Simply the place.